Talo whātua tato e kālesia le nei tai au, ma lore so fua, whawhatailo o tō wola ua au mai le tato walio i sukiriso le nei tai au fō, le masina fōfo e o te sema le aso mō te sema, o le vi inga lawa ma le whane tanga e whawhua i le atua. I o se tusi a matai tato le nei tai au, mō te sarongia mata o koe lima, whai koe spufitu, ia o tau sanga oli pea lava, ia te talo e lea unoa, ia o tau whaafitai mea umalawa, a wā o le whina ngalo leo le atua ia te o tau, ia Yesu Kiriso. Joy, o le fia, ia o le fua o le angangapa ia. Joy is a fruit of the Holy Spirit. Joy is a reaction to God's word. Joy comes from a choice to trust God, and joy comes from a relationship with God. Ia lava tatou sauninga le nei tai au. O mea o mai a te
Let us pray. Mata ulolo tutu ilu mo lau fiu ili nei tai au mata mo fie. Fasifo atu lo nuku malau ekalesia me mata uma i lau fiu. Lo mata utalo talia mai le tapo inga o si osia lau whanau. O mata whaia i le nganga ma whamao ni at tawai. We gather here once again at the beginning of this week, the first day of this month, waiting unto you, O Lord. Would you come and be with us as we lift up your name in our spirits and in our worship. Amen. La tato amata nei sounding and pesata ina tato special choir. Ina vi tato nei.
le tua tau tasi pa Irae, le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Le whaia le langi, ma le langi, ma me uma o iai le amatanga. Le whaia foi le nei tai ao i lo mata i sau pa ia. Le whaia foi le tangata i ona winga ese, ona lanu ese. O mātou o mai le nei tai ao ona i mātou o tangata Samoa. Tu whafangu mai ia i mātou le whauina o i mātou i le whatutua lava le nei na watu i missionale. A o mātou tama pepe. Sama manu ia mātou pespesenga. Whautua ia ai manu lauti o mātou talia, o soi fuai. O mai fui lava i le nei tai ao. Lotu mai lo nuku malau e kalesia. Ono le whatutuanga lea na watu e missionale i o mātou longele ele. Sa tangai ia i o mātou tua a ma mātua. O pa ai foi lo lātou siusumanga ma le vevesi sa iai foi. Le atunuku i lau na po. Ono whamai leo i lātou o le ato lo tātou pulou. Mo le whatutuanga lea. Mo le tala le lei lea ke miso. Una lātou whaitaulanga la ia i o lātou pa ia ma mamalu. Whaitaulanga ia lātou wila mutu ma mea sa masani ai i lātou. Sa maua i fwiro lātou malosi. Ma whakalamalama ia i lātou le wingo le soifuanga e peo na lātou soifuai le Pasa Pasifika. Le ua mātou o mai le nei atunu o Amerika. Ma ua maota tau ave whatutuanga. Na whawina o mātou tangata talavou. O leo lo whaawau mai lava i le temi nei. E o mai isi atunu i le nei kontinenta tele o Amerika ma le malo. Whaia lātou pisinisi mātinai. A saule Samoa whamao popolo na ainga e ave i le tua. E ala i lana tāpua inga i lewa yaso ma lewa yaso. Me whanau o mātou whawina ai le nei mila. Mātou maia i nei lau ele sā. Ko pano ai nei teimi mai lo mātou wa yaso ma le aso. Na mātou fia paia tu lava i le tupao lo la ei. O mātou wosio sia nei tāpua inga whaitele ma lo mātou mautinoa. A le tō mai lau pule. E whanongo tangi ao ni a mātou tāula maosi. A le te tala mai fo i lo fina ngalo. Ia o se tāulanga whaifua. E moni lava le whaisalamo. A whai le ati na e la o fio se fale o le a ngaru e fua tufunga. Ka pe fo i pe a whai le leo leo ina e la o fio se a ai. Mata la fua skulati. Mele whanau nau atu e pe mātou i la o fio. O mātou sa ili atu e pe ala ia mātou tāpo inga whaitele. O mātou mautinoa te whaali fō mai ia i mātou. E whaali o mātou tua ama mātua na mua lava. O lo whapenafo i ona e whaali fō mai ia i mātou i le nei tai au. O mātou whaafoia tuaile vi inga ma le whaaftai i la o fio. No le utu o le soifua ma le ola i tamā ma tina mātutua o le mātou o lotu nei. Ia whapefo inisi o le maua le malosi e mafuta mai ai tāpo inga whaitele. A lo tāpo i mai a wala ese le nei teimi mai e lua. E peuna si la fia la o fio. O mātou la ngona i le nganga whaaftai. Lo le tu la fu ina o le tangata na e whaia. Mga luenga o le fuafuanga na e whaia. Wa o lea lava ua maota tau ave le whatutuanga na utu iai le file mua o mātutua. E leo toi mamao fui o na pau lea o le pawa e loto o le ngangana. Whaia lava o na mātu tāpua i la o fio i le whamaoni. E au noa ma le pale pui pui o le esenga o na ngana. Nā mātou te mautino ai e te le i whaia le larolangi o na e tū la fua i lea.
Ana e whaia le langi ma le langi o na mafutaina lea I lo mata I saupa ia. E a mata lava I le tangata na pale a li ia ia o me uma na whai. O mātou whaafutai ono le nei vai tau le kalenda whakerisiano. Le vai tau le eteveni. Whatoa o mātou na mātou whamawai le ratau sanga I le kalenda kerisiano. No o mātou o vea oe matupu. Ma ofo ina atu I lau fio a mātou taulanga tupe, taulanga taimi, ma taulanga tangata I le vaiaso o mawai. Ka le nei o mātou la asia, le aso samo mua o le eteveni. Le vaitau mātou te whaatalitali atuai I le whaali fō mai o lau fio e ala I le pepe o Christmas. Ilo vene peise I o le mātou masani lea, I le tausanga ma le tausanga. Ai mātou te ite pe una fōu le o ke sene o lo mātou mana vaina ai le ola I le neitai au. Le whapena le whaali fōu mai o lau fio I le nei fōu I vai tau o le eteveni I le nei tausanga. La mātou te talo le li ie iai mātou le file mu o lau fio. Le loto mawalalo. Le loto matala. Mātou te loa ai ma mauti noa lo whaali fōu mai iai mātou. Nei vai aso I whi au ngā ruenga a meise fōi le ta ape malasara lau o lo nuku malau e kalesia. O le mātou whanau nau ngā lava I mātou sāwa vali le nei vai aso mo mua o le eteveni. Fatasi malofi na ngalo. O le ala I whea le pisi mai o le lalolangi. Ma vala au mai isi atua whai mai o I nei le file mu. Le ma whai lawa na le seina le nei mautinoa o iai mātou. O lau o fio lava e manino ai la mātou tangai. O la mātou tutalo I whapeina o na e whai e la mātou o lotu I le nei vai aso. O whai ngā ruenga I e mātutua se I o I whanau laiti. Ia whapenafo I lato o lo tāpua I mai ma whatasi mai ai mātou le nei tāpu inga. I so se mea o lo nopi mata ape ai lo nuu malau e kalesia Jerusalem. O mātou tatalo le li I e ielau whamanianga I la mātou o lotu nei. Lau o whai ngā ruenga I te whono ma le laulau. Fua ia tu ia I lātou mawhawhau le lei. Ia manino la lātou tō whā. Ia mau la lātou whautautanga. Ia mawhutaina fo I le nganga pa ia o lau fio. Ia lātou Faiai whai unga e tusa malofi na ngalo. Ia o fo ini I vāo ngatā I lātou I le musmusunga lau nganga pa ia. O lo whaia pe le taimi ma le taimi. Ia foi whamanuianga lau fio e lau whai ngā ruenga I au au. Lātou whanatua ma ainga ma au ainga. So soani pe ia I lātou, ia pe I lātou ma whautua I le pule laa. Ia manino ia I lātou le nei vala au. E maota tau ave le vala au o lau fio, mo tangata uma. Wa kopano I lātou mo se whaiva whapitoa. Ia o le tau o suina leo le ipu vai o le ola. Ia o lato a inga ma le kalesia. Ia iei fwoi whamanuianga I te akono. Ia mese fwoi te akono o ofo ina atu ro lato soifua mo lau fio I le nei tausanga. O le awhato ama vai atu. Tofu maua uma I mātou a upenga whaletino ma a upenga whalenganga. Mātou te tau o ele taua. Ma malo malo ai mo lau fio. Ielo whamanuianga I tupulanga talavou o tama mateine o le mātou o lotu. Lātou o lo whengai mā o onga I kolisi, e whapefo I high school. Fwai atu ia I lātou lau mea lofa na ave ia Solomona. O le loto matala, o le poto, o le atamai. Ia man matau I lau fio. O wā o le poto moni lava lea. Whaongaina pēr tupulanga talavou o le mātou nuu ma le kalesia. E whai mao me whai ngā ruenga o ngā I le lumanai. Mātou mantuina fo I whai lele ma lātou pepe. O loa ta aua na e whamanuie nai o mātou a inga ma lau e kalesia. Ia tausi I lo fina ngalo lofa. Ta ape ma le saralau o le mātou atunu I le nei atunu tele o Amerika.
talo ina ia tuli loina pe lo nganga pe ia. Wala to fa moenga. Tuina atu ia te o ina ia manuia. Pi ia ilo swafu. Na io tutusa ia mātou tanga ma le finangalo la o fio. We thank you, Father, for this opportunity to gather every week. As we gather today, we have said goodbye to the Thanksgiving season and the end of our Christian calendar last week, where we gave you our offerings, both using fiat currency and the lives of our people. We ask that you bless the work that we have done in the past calendar year. As we step into the new year, we are reminded of this season of Advent, this season of waiting, this season of discerning your will and pondering the future. We ask that you continue to come to us in different ways so that we may know your presence among us. We ask your blessing on our families. We ask your blessings on our church. Ya leila se upu yo mato mutu le li e. We sila fia ma mai o mato fanu no. Ese tu langa o mato iai le mato sabali fal fatu tua. We si tangata o lo pepe la lato fatu tua. Fia mana mia pele susu. Le malo losio lato wivi. Le tutupo lato loto. Ia maua fo yo lato manatu. Nisi fo yo mato fia mana o il talo pateta me ai le lei ole o toe talia mato le susu ia o mana na mato me finga ta fateta yelo mato fatu tua we love line ese tu langa lo mato yai na mato savali fatu tasi mato pe mato o mai lo faleta oyo lo mato o tua, o mato o tangata, o lau lafu mamoe. Meleleli ia o mai alo o nganga pa ia. Marusia I mato le neva yaso o amateina. Ne mato fatalitali e bena fatalitali le nuo Israelu le whaoratanga. O ne o mato fatalitali e bena tangata o leini wha moe moe. Tangata fo e fatalitali fa moe lo mato malosi. E mato fatalitali ma lo mato mautinoa. Lo iai la o fio le menei. Ma te faali fo mai iai mato le ne fo iwa yaso wa mateina. Te talo lilo o lo feoa I mai mato le ne tai au. Me lo ato ngalu ai o mato loto ma manatu taito tasi. Talo na o lau fio ama matou te to tasi I loa. O matou tu ina atu I lumo o lau fio. Se e te lia mai. O whaia e lo fina ngalo. Paula vale nei mana o le li e. O lo ia I matou. I o ngatasi o matou loto ma fina ngalo o lau fio. E matou sa ili pe lau fio po le alo fina ngalo mo I matou. Ona matou sapa vali ai lea. Ngata il whaamuina o mātou teimi, o e tu ina mai ia I mātou, ia ta leni foi o lo whatofulia I mātou, o mātou upo e whai, o mātou tatalo leli I o ngatasi le nāma li whinangalo o lao fio. I o le nāla mātou tatalo, tu nātu I lumo o lao fio, se e tali mai e tusa malosi na fio me umo. Suafo Yesu Kiriso lo mato o li'i mal fa'aola. Lo mato ole matatalo tuai. Amen.
talia le li.
take that which is valuable, put it into currency, coinage, and money, and we're offering it up to you, asking that you would receive it in your grace. O mātou ofu ina atu I lumo la o fio, tupe o ngā luenga o asteitasi. Mātou tu ina atu fo I la o fio, mātou tangata te tūtasi. Pea matau langa e pa ia ma mālie e lau whawhunga. Si e talia mai le fua I lonu. E whaangaina whaangatele I nai lo fua ngalo ni mene. No swafa Yesu. Amen. Le fionga le tua la tātou whaita wina. Le vangalia a Luka. Le tau pe lusu kutasi. Tātou whaitau whila whai whau pe lusu lima e whapo mai whau pe tōsu uono. Our reading this morning is from the Gospel of Luke, chapter 21. We'll be reading responsively in Samoan verses 25 to 36 while you follow along in your bulletins. Luka e luas pūtasi o tō pe luas pūlima e mata I tātou whaitau si whapau mai le whau pe tōsu uono. O le aiai fo I whaelonga I le la ma le masina ma whetu. O le aiai fo I le lalolangi le atua tu vale o nuu ma le whememeai. E ta'alili fo I le sami mauna peao. E mata o fo I le tangata sa una whatatani me o mai le lalolangi. A wai luluina a o le langi. Anu whaali mai ei leo le atali o le tangata. O lo o fio mai le ao, ma le mana, ma le mamalu tele. A fuona whai o iria, I te pāe o tō, me e mo o tō, a wai la talata I na whaola ina o tō. Whatalai atu leo Yesu I le tala whatusa I a te lato. Vai I le mati atoa maisi la au. Te ama sala Maina, o tō maai, o na o tō inoai mea o la talata I tausina. E whapena fo I la, pea o tō wapa ai me o manei o tutupu. E o tō ilo o la talata mai le malo le tua. E moni, o se whai atu I atu o tō, e le mawai atu le tupulanga, so e tausina mea. E mawai atu le langi ma le lalolangi, a o upu e le mawai atu lava ia. Ia o tō, ne mawhio o tō roto I so ona marani, ma le whanani, ma le ole mea me la marani. Ne whawha se mai mea su atu o tō pe se mai e. Wai pe o le mai leilo no o mai I tangata uma, o lo no nofo I le whonga ele ele. O lea le o tō mātāra e mea maua mea unua. Me katauna ia o tō maua whanua I sawa ia I o tō mai. Ma ia tutu I numo le atari o le tangata. Ia te le mai le tua ala le tātou whetau ma whanamolomo I upua nā whiona pa ia. Tuma watu pe ia te ia luna lava vihina. E ale tu mai. Te ama noe. Whatalofa whaftai e tuai le tātou kalesia. Ulo fono ma le ofisa. A fwoi un whawhenua ia tui me. O whenga luenga I suma ia o ao, o whetua. Whawhenua ia tufo I pesenga I te akono ma le mafutanga tina. Whatalofa atufo ia I lato mwhaiona mafuta mai le tātou prokalama I lumo le live. Talo ia maua uma I tātou ia whamanuianga whanenganga. E mawhai ona atofaina mo I lato e whatutua matalitono. Ia mese fui lato e sa ili no le finangalo.
whaftai whono ngā ruenga lo iaso o mawai, gai lato no whaiona awai tatu te ngā whanua. Before you ask for aftai, for us in the Vayatu, to win for the Malu, name and Malu, while our Famata Mofiano, Fanuata boy in the tour. The Salane or the Sa or more at Benny. The Vitao there in the Fatutuanga Kevisiano, Masani Tato. Le vaitau le fatatali. Le fatua uma atu le kalena kirisiano i le vaiaso o mawai. Lea ke riso mo tatu tupu. Tatu se saufu se tau langa mo le tua malo ngalo malana ngaluena. Ia le lawa amata nei le asusamo mua le temeni. Mai pese I o le maana tu I lalo o tātou tua ai la le whatutua. A whapea ai whawhawina se kalena. E mai toi ina, wana toi ina na iai. Awale a mata I le marmaloa. Ai a mata I le whatatali. Awale a mata I le bisa o, ma le sa ili solo, malu solo le malosi. Ai a mata lava I winga nei o le whatalitali. So it was quite wise that when the fathers of our faith started crafting the Christian calendar, rather than starting up with a list of things to do and going about the task of accomplishing things, they said it's best that we start by waiting. Lela iai le vaitau nei o le vaitau le te veni. Lo whamana tuina pe tātou I le tausanga ma le tausanga. E le ngata iai tātou Samoa Kerisiano. Au Kerisiano umalawa I le lorangi au. A mata I le whatatani. Ia le mea o tātou ilo. E leima se isi lawa e fi whatatani. A tātou wa aifo si o manga o ie tangata o mea uma lawa e ngāo ioi ina ia aua nei whatali le tangata. No fomo mafau faui. Le meleta o le bench watching. Ia sola o mātou I Samoa e whatasi ana sauru poro kalama I le vaiaso. A whapela o le season atoa ia atoa le ono masina o whatalitali se umal season. O wa e sau I lea vaiaso. O I le si vaiaso to iso so o mai le tala. O le vaiaso I onto ato iso so o mai. So e te matua lava o lo whatalitali po le ale I unga o le prokalama. A te mine. Lea. E te oso tu lava mata uma ia episode te iwa I le season e tasi. I le balu tula. E te le tau whaatali mo se ono masina se atoa mai le tala. Ona e loa la ia po le ale mena tupu ia luk. E pio mena le wa ie tatou. This idea of waiting is very archaic to the mind of the 21st century human person in America. Back then, if you don't have a TV, you can't watch the programs. And you have to watch the TV guide so you know about when the time your favorite program comes on. In other words, waiting was built in to the systems. Now there is such a thing as a download on demand. You listen to a good sermon and the preacher said, Moana 2, so what do? You download before you leave the service. You download the trailer
find out where it's playing, and then you download it on demand. So my point is, this whole idea of waiting seems like something old school, something that people don't do anymore. Ai ole mafu amala na e te tauai o na whataritali Kirisiano. Ai se a leanga o le winga lea o tangata Kirisiano. E manatua I latou le tala le tua o manatu e le o manatu ia. O uala e le o to wala ia. So le temi lava lai o umai le lalolangi I le lefie fie e whatali. Don't wala na e te tau le whatali e. So le aso sa mo moala le nei o le ete beni. E toi whawhango mai a tatou le tā hua o le whatali. Whamai li ina ua maliu I le langi o Ierusalema. O Ierusalema whatali ai. Si ia fio mai le ngā apa ia. Maua le o tōru manusi. So there's wisdom in this whole notion of waiting. Waiting. When society does not reward waiting, it is for that very same reason why Christians, who are very anti-cultural, should try waiting. Waiting is not a bug of our creation, it's a feature of creation. Waiting is not something that needs to be eliminated as we eliminate bugs in the program. But waiting is a feature that enhances the human person. It skills us. It grants us with certain inalienable rights, as it was from the very beginning. Yo ai le tua whatali. Yo e. Faiai le tua le langi ma le langi I asu. Ona sa bati lo lea I le asu fitu. Mana ia le pese I le vai aso laua. O te e le tatou whainga tau langa o. Rofo mo toi mafo whau iai. Whemai e whai tau langa lo tatou lo tua. So mana ia manatu na. Na tatou wofo le tau langa ia aperila ia mati. O na whamai leo tatou lea le a whaatino I le susa muli o ka lena Kirisiano. Lena iai le vai aso lau o mawai. I le ngata ua tatou wosi maofo le tau langa I tupi. Ia o whaifu e tatou tau langa tangata. Ofo I natu I le tina pene. Rona soifua I le tuea le tofi ti a kono. A le bese le nana whai o le tatou sauninga I le vai aso mawai. Whamai tātou te tapena atu na tātou tāura. Ia o whai tāura mai leo tua ilo nā. Tapena atu na tātou tāura ana mua whai tāura ngā le tua. O se mea mawa e tele me no wha tangata ma mawhau I lansa mani whatutua. So elo manatu lewa tātou o mai ma le mea tātou te masani ei. Le tātou season of Advent. O le tātou te whatalitali I le tua. But perhaps o lo whatalitali mai fu I le tua ia tātou. Masama o whatalitali mai le tua ia tātou. Whatalitali mai ia. Te tali mai na ia ready le tangata. Ia lo loto lau tō whā. Ia mamao lau wha au tau tanga. A tō mo le nena lo whatalitali mai ele tū. The insight that we came to bring offerings to God and then discovered last week that God has already offered us
something much more than we can ever stand. If we take that insight and migrate it into the theme of this Sunday, where we're waiting unto the Lord, we will see this insight that perhaps the Lord is waiting for you and I. Perhaps the Lord is advocating on our behalf. O fatetali mai le li, fatetali mai le. I think God is waiting so that your desires and your wishes line up with His will and what He's about in the world. Tusila tato faita wina famaile li ona so. E faia lava fina ngaro le tua nei. E le fesilingia le melana. E faia foi le fina ngaro le tua. Io do tu pulanga. O le winga le tala e le mawhai na mawai atu lo do tu pulanga. Mo to lei loa le fina ngalo le tua. O putanu na le li. Ona fesiri lola i o tato. I le vaitau le nei o le fatalitali. O le a le fina ngalo le tua. Ia. E pe e tofu ala tangata marana tali ai. E pe e yailo na fina ngalo fatali tali mai se i already i o tangata. O te mino lava e te alofai i le lua te tua au i e pe o ne alofa i a te oe. O na amata lola i o na tafa mai le fina ngalo le tua. O le te mino lava e te le popole ai i mea ai ma vainu. E te le popole i o lava lava ma le mea te nofo ai. Awa e sili atu le ola nei lo le mea ai. Ma le tino nei lo le lava lava. O le temi lava e whapea ina ai o na e whaia. O na amata lola ia o na e sina fia mai lo le fina ngā lo le tua. God is waiting for you. God is waiting for you. Point more, God is waiting for you to change. I think on Melina. Oi ta wale nei e masani o na launga e rewhai ngā ruenga Ioane el Baptisto. E tasi ala ngā ruenga Ioane el Baptisto na sau e whai atu I tangata e ta pena ro lato soifua me le ola. Wale la ama liu mai le liu Yesu. Whawhela na ta pena le ola o tangata mo le lii salamo. Repent, pivot, metanoia, sui. Apopo inga na Ioane el Baptisto. Le mawhai o le sui le atua. Mai lava na mua, taimi nei o al whakawau. Bautangata e mawhai o le sui oe. Wow. That's great news, isn't it? It's something that we can do. It's something that you can do. That's good news. God is waiting for you to change, number one. And then God is waiting for you to clean house. We talk a lot about the cerebral and spiritual repentance. But if we landed a little closer to the particularity, John the Baptist said you have to clean house, straighten up the path. So it's something very visceral, very real, something very material. O li sala moe le ngata o se me fai falanganga, a yeilo na winga faletino, fasasa o me o pio pio. Avene la bisi de metauna iai. Saru le fale. Totola au. Pe yelo na winga fa pena. Fumai le tusilan tato feito wina. Ele te mito te whalomo atu wai e pese I ele me la sau. O na ato tu vale la I o to roto. E te mito te wa ai atu wai le mati wa sui o na lau. O
Ona I te la I o tō ua lata mai te tau mawhanawhana. O le winga o le whitalainga le li I le mao tele me ia o te talanoa atu ai. E pe I whetali a I le ola whaleanganga ma le ola whale tino. E le mawhauna e whai e te alofa I le tua e te le ova ai I ai, e te le olofa I le tangata mativa o lo ti mea whatasi. E le mawhauna e te le o ia whaleanganga, ia e le au ngā o I se whi au le ai. E whapena ia le whinangalo le li. Whapeona te pena tātou whale mo le kirisimasi. Whapeona tau taua tātou wreaths, whaia tātou la au kirisimasi. E whapena whauna tauna te pena I tātou mo le fio mai o le li. Ia mana manatu mo li muti. E isi teimi I tātou te whiwa e tatalo I le tua e le tali mai le tua I a tātou. E isi teimi I tātou te na nati ai ni mea tātou te mana nao. Iai e pangā lea e le whitaumi. A tātou mawhau whau I le tele o teimi e le ta lia I le tua tātou te talo. E tusa maro tātou manao. Ona ia I tātou le nei, leo le nei anganga. Walawe ina I tātou le tua. So, said in another way, we should be thankful for the prayers that God has not answered. All the prayers, the longings, and the desires of our hearts that we prayed and offered to God, and God seemed to tarry and delay in answering us. We are thankful for those unanswered prayers. We will continue to wait unto the Lord. We will continue to be clear that God is waiting for us as well. And moving forward, we should be thankful that so many of our prayers have gone unanswered. To faithful at a vineyard NATO summer. Fatalitali fu I tātou I le tua malona finangalo. O tātou sa ili fu I ni nai signs. Tātou te loa ai o lo I nei lo na finangalo. But maybe, o lo fatali le tua mo oe maa. Fatali le tua se ia sui I tātou. Se I o ngatasi o tātou manatu malona finangalo. Ia ona ato toa ila ia o le fe awal ki risimasi mo tato. Ia whangata mai nāu. Lo tatalo ia I tatou le nei manu lauti o le feilo I loa I o mea. Po ani mea na tatou maua mai ia tatou susu e ngai ia tau sanga e tele o le tatou fatua tuama. Ia I tātou le nei whaatufunganga tō manatu e fuli. Si o tātou pa ai I lalo po whea o iai whaalinga fōu o le tua malona whinangalo. Tātou o mai e whaitaulanga, o tātou I loa o lo whaitaulanga fo I le tua. O tātou o mai e whaatalitali I le tua malona whinangalo. Lefo o tātou mautino o whatali mai le tua I tātou. Tumanato se whiwhianga le nāmo I tātou. E se a tātou te vila luti whatasi ma le nganga o le tua. I leo mamao le tua mai tātou. O whewho le mea tātou te o iai. E le ma whailava o tātou o ese mai whinangalo le tua. There's one skilling I'd like our young people to have. It's this whole notion of agency that you get to say, regardless of your faith, regardless of the condition that you're in, you get to say you have agency. You have power.
God gave you that power. The power to do well, the power to have a positive impact on the world, the power for our young people to just clean your room, do the easy stuff. And then as you grow in faith, you'll be asked by God to move mountains with your faith. Yo te mineo le tato whamantunga te palaua tua I te akono. E saoni me mo tato whamantunga. E tau el tatou whasamoa o le whamanunga. E le tau e tatou o le Eucharist, o le Holy Communion. E whamele Samoa o le whamanunga. So o le winga o le Saminga le nei, e whamanatu mai ai tatou, lo tatou so o tanga ma le tua. Le o se Eucharist fo elele peye ona taufi ai nisi fo I fatutuanga e a fio mai le nganga o le tua malopala fatasi manei elemeni ele ta ofo e tato o le Holy Communion e besi ua vai ese mai le finangalo o le tua malo na mana mai le tangata e whamaile tō whamanino o le Samoa o le whaamanatua. Na o sina mea lava ia e manatua I nai le lofo le tua. Le vila luti whatasi o lona nganga ma loa nganga. Le miliuru whatasi o lona mauli ma lo mauli. O le whaamanatua. E se manai o le nei nati ua mai o tātou tua ama matua. E ola stalo ia papa aveloa. E le ia seisina ia I le aso le nā a whamai le apostolo Paulo. Wa o foina o maua mai le li I le mea o tuina atuai I atoto. Le lava bona whalata I na aile li o Yesu na ia tango ai le areto. O tofi tofi, mo tuina atu I o na so o ma whape atu. O tino le nei o tofi tofi ma sui o tau. O tu whaia nei mea ma whamuntunga I a te au, I a so uma tu te ai ai. Ui e whape fo I le ipu ina umona lato ai. Si tia I o lato luma ma whape ato, le ipu le nei o le whengenga fo le I lo tofi. I lo toto. I o tu whaia nei mea ma whamuntunga I a te au. I a so uma tu te whino ai. Wa so uma tu te ai ai le nei a reto ma whino I le nei ipu. Tō te manatua ai le maliwo le li, se I toi a whiu ai. Whamaina mo muala lātou whaafutai, me leo te wala awa tō I te akono se, a langa la tātou whaafutai, mo le areto ma le waina. Tātou talo. E tua siri siri e se ero mātou tanga e wha. E sila le lio mātou mana kai aro la awa. I le tau langa na e sao nia mo I mātou sa mātou wha tari tari I ai le ali ie. I le whio mai o lo wala pele o te miso Yesu. Arwa e ai o ie le sa tau o mai e wha pea le o tau nu. O tau nu mea uma. Ua mariu ti ngā o ia le li ie matanu nia le tū mamau to tū manu malo le aso tō. Le li ie. E
tau langa tongi ola e sauni ala mo mātou talo i nei tai au. Mātou whaafetaia oelo mātou atua. Ano mea sirisi, o mea le lewa e whaia mohi mātou o whanau. Ke wiso Iesu ura mātou wari imara mātou whao. Whaafetai tele le tau langa mai ana e sauni e le tuunga mau. Ona o i mātou. Whampa ia le mātou tā ofi ma le mātou ai ma le mātou whenu. Whawhauina ai o mātou tangate se tangasiri ma oe le mātou tua. Iani ia o le mātou talo lea. Ia iai lo file mui ai mātou pe a mātou tāmu fia. Mana tua ai pēr. Alo ka soi o oe le mātou tua e wha. Ona nāra mātou tāmu. Iesu le mātou li ima le mātou whaoro mātou ole ma walau ai. Amen. Le lawa pōna whalata i nāile li o Iesu. I e tango e areto. Si tia i o lātou luma. Whaftai e peo na uma on tātou whaftai. Tofi lea matuminatu i o na soo ma whape atu. Tino le newa tofi masui o to. O to whaia le ne mea ma whamatunga i atea. I whape foi le puina o umana lato ai. Si tia i o lato luma ma whape atu. Le ipu le nei o le whangainga fōu le lo toto. I o to whaia le ne mea ma whamatunga i atea. Ia so uma to te whaia. La fa penafo in tato whaia. Tumatia. A maua le areto ta lia loa.
tātou i mea. Tātou te talo pēr. E le se senga o le nei a reto ma le ipu. Nei lo me ai o lo mātou whamana tuina i pēr. Le soifua ma le ola o lo i o mātou tangata te tūtasi. O whangaina i fōmi whatu mawina le ola i lau whanau nei. O le nei lava sakarameta. O Faiai tutonu o le tino ke miso. Ma ave e o mātou whamua ma la mātou telutonu. O winga ese ai le nei whamana tuma. O le mātou tatalo ia papa veloa le pa ia. Ma le wingao le nei sauninga ma le sakarameta. Mo mātou tangata whatutua te totasi. We have come and we partake of your grace. We ask that your peace be upon us. And nala mātou te tau. E ratu suafo Yesu le ao le kalesia. Amen. La tātou whai nei sauninga i pese o sauninga i pese.
ule atoa ia tino le tatou whapesi. Ia e penale wingo ngā ruenga le nei. Mai tangata, o tangata, mai tamaiti, o tamaiti. Ua ia whainga. Ia tu mau pēr whapai. Ia le tua le tō ngā ruenga. Ia whai le tua i le tatou kalesia. Le vai aso. Taina ia mesa fulu nei masina. Tu masina o le nei tau sanga whakalena. Ia fulu whanau ia lato waoma. Ia fulu lato mafuta mai le tato lai ia wala ese. Ala tato whaiku le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship. We've also administered the sacrament as a reminder of your grace that has been with us and in the world from the very beginning. It is our prayer that it continue through our lifetime and years to come. O mātou whai wina le nei sauninga, ina umona mātou whamina tuina mawaianga ne mawaiai malo opa ia. Ngona le mātou malosi, le mātou tutalo ia papa veloa, le nala ngona ia i mātou te atua i le lalolangi le nei masina ma le vaiaso. Ma te lai atu le lofa ma le angali lei o la ofio mo i latu uma. La mātou tu ua, tu mai o mātou lunga le lofa tu no tele. O ele tu o le tama, le lofa muti vale, o le walo i Yesu Kiriso. Pere mafutanga lilo malo nganga pa ia whaiwhai pēr. Iai mātou lea malau whanau le lalolangi awa. Nei maso umai o le whapavau lawa. Amen.